and Samuel Ase at the amount, Yeshasia every Amanyuko, National Democratic Congress, NDC, Akatamasu Chinye, Wanam Amanyuko, Emefamia Miao. One of the krata aba krata yi wapania wono akasa edeme ekuo no onenya for Felix kwachi ofosu abra asebu kwaman kase wamo emra hyebedwani no wakasa kire mu sei ebi mu ekeka se enche wono ba reshuffle ewo eye empanimfo a wono mu bu o man mu na ne ministry ho wono ba ye bi omo a womo ye CEO su ye be ye bi na wono mu kire mu se akeka ebi mu so tie enso no ye hyada ehu baabi a hyada efiri baye enti ni wono mu ka kire Ghana fo nyina se womo na nwene ho kora na kampese womo ba be so da ye Eson be reshuffle ye nyina ye nim se abusumi nsia na ewom yi ya aka abusumi nsia na keja afi no ekwa awie ya ne sa na ebi mu hyase eye manim na kyesa abusumi ya na etoso nim ade ane de kia ne ke edu dwun a wan be reshuffle na reshuffle no so kora na ebi mu hyase bobo amanfo bi din we de hwa hye ho a wo momodene we de si wo na dwuma ne ye de ma no ntumi nye asa eye nani so si wantan entu an de hwie bedwun be ko na hwie ye de o ni a reshuffle no afiri honum eno no wo mu kire mu sa no kura bi anim Ghana de hye ye te a ye mu no huro adasam ye mu bu nua mahogani wawasa pele wodum ye fa hye asum ni ye ma mi fita du kumfa mpeso esan sei wo nya wo madwen bia ese wonum eba ba ye reshuffle na mbom wo kire mu sei se wo ye timamuni papa na wo ye good citizen na se oti asam na wo kan aye hunu se asam na wo kan na emrada ho enti ne cyber security act na eno no wo man no wo mo didi dwuma pa enti wo kasa ma kasa ho nte ma kasa ho manyam ukita wo fat ukita wo figures what media kasa enti no de to one man eche say when your reason be e de abaki wo fat ya wo kano na nya say bia wa yi atam na to wo bem ni e be bisa sa ted he na asane na mutiri hu saa e kire mu say sa cyber security act no ye betumi dia kyerɛw ema wo ho akyerɛw enti ya de mra ne kyerɛw wa na wo ho akyerɛw na wo na wo hye ho no krata yi a wo de ba ye Owura Godwin Akogan wono na ye Deputy National Communication Officer edima NDC amanyuko no wono ena ne nsa ehyase a efiri wanmo pani a wakasa edima ekuo no akache eba ya yeda ne kyerɛ no pɛyi ede asomo ade hye afi yengra apomden semu na wotwe atwa mu no mu ede ba de na apomden sem no ba bia kese ba akopa ejina eye konference ba ya asabia na ehwane se won se no anim ho akra am se accident and emergency unit ho na ayema enti wo mo aye collaborative effort eno mo CEO Dr. Pakwasi Bedu de ba wonten so ma obi amfo bia ma obi o san se eda ye fe ni pebe se aduasan na yo se aduasan sia no etimi afatra so kwa kodu aduoson na chi wo ba bi ama emu be se aduasan num kra san di kiwu mu a wo mu nyina e ba ho bi eno nti so wo mo san bie kwan sa manfo emfa wo mo ade hye emra ho a ebe ha dwene pa eba ye ehon nsem aye bebre sa ye odu kwa bojemelo ama ehon nsem no aye pinso na eno na wo mo pani a wada no Pakwasi Bedu ahye no ehwa pomden nsem so de ba aye so wo mo suspended na awatwumi no ena no akrampo ye de betu anim se conference ban ya asabia wo mo doctor for ho ne se wo mo kwadwendwen wo mo ho na wo mo wie se ekimu a wo mo de ho nsem beba na yati ye nra ne se wo mo si indefinite strike industrial strike adwuma de wo mo nkokora until say sa na awatwumi no Pakwasi Bedu ta wo mo so o mo suspended no wo mo bejai sa na awatwumi da krokra wo mo nyai eno ho nsem kra ye nka nwie ye enra yamane boni ba wa Bedu etete fa so e wa asante mantam mu ba bia konference ban ya asabia no wono wo koya wo mu a wo ho ne apai ayafo wo ho no a wo kwaje ayarehwe no wo mu na tete we ya dokota ma no wonu mu di nkomo a wo mo se 6:30 na ndeto na and ya tena ha ye nsa doctors wo ha mo be hwe esi a no malaka che se ye ko na doctors ko strike ntinya bia ye be hwe you are want to be 5 o'clock tie ba ni ma yi di line e ko di e card di IBA e tikere ye nsa me ade tie bi no se entwen ma doctor ye de emlanti atena from be 7 o'clock nsa ma about 12 to 1 ja fe wa ba ka kire se ase we pay you ba say yes some ama let me say doctors nso ni ntiase nti ama doctors ne de eco strike nti ya wa hadu ntumi ye de enhwe ye ti na ye de yensan ye de enkofi ti nti na ama ya to santina ye de ye ko de me ko listen you eyetia na me ho se ebia nda na sa
I'm an asthmatic patient. And when I came, they asked me to come for the lab. I should eat. So I was with empty stomach. So doesn't know the results I'll get. Maybe when I go home today or tomorrow, what will happen to me. I have only been no. And now, Bakukra, the actually on your casa last one was an asthmatic patient. What Bakura catches them? I wouldn't did. What better harm and above us do me a new cobo donko, Sabreno. Ade konyina ama enura na dwunyina ya say adese foi so mugina monfo so na munya betre doctor beba doctor foi so ayeso munya maaye onto say pa kwasi bedu ye besa na adwuma de ama no eno nti akoya wure ho sempa wa santimanta mu a wo mototo ede asere mpanimfo say ne doctor fo ne pe no won fama won Abusia abai ba ko a wokọ ye no ade enhyehyeye bi to ho ne mu ana June busumi bia wa afi bia mu ne yedua ewo manyim na enua no etimi anyini ababa be ma me no frama panye nya bia nhome na yeso yetumi anyina che na aban ya woba ye wono so eto so kakra afra se wanum adua bi me kira fimpino ne aduno enum no 2025 no na pani a wakasai CEO edema forestry commission no mekire o meye kwa ebretuo no opani ni a wono ye CEO a wotua no eye Owura Hill Brown wakasa sei Ghana fo ye toto sram wada ne die mu se afia ye dwun ya ye wura mu kura yi nyame ya dom ni ye hya se Tree for Life ni ye dua obi amfa ne honyim ni enua no na emwa esanse wohwemu ase de garamsa dama wanu mabubu ye nua nyina ye kwa ebretuo no ane ohun na chiri ewia ni wom owia oha wom nyina tukwa chiri sanse kwa ebretuo no ye tuogu ya se no ye de nyina disika entini si yedua nua na ye fie hu hyem na ye nua bi na forestry wanum adwuma wom ye no ebo ma ye kom economy ni pa bese wo hamu nchichemu abupan no aduo no 20% na eboa eye economy no afra se wanum timi dua enua bese 23,600 hectares eye forestry commission fo nko a wo ka ho bi me so me ka ho bi ne edua yi enti watoto srase afi ye Tree for Life dwumadie na se afa ho gim wodua so ye na cha dua no ye tete dua no de wase egusuo no ye nguso na entumi enyini emeye dua papa dache a abeboa yen Commission's operational capacity in addressing deforestation and forest degradation. We have initiated enhanced training for all frontline protection staff. During the first quarter of this year, over 200 of our frontline staff underwent tactical training to equip them for effective forest protection. We have stepped up stakeholder engagement and education for collaborative management, protection, and development of our forest and wildlife resources. We believe that a well-informed public is one of the greatest tools we need in fighting a canker like galamsey or illegal mining or illegal logging or even poaching. To our friends from the civil society and the media, let's work together to educate and inform the public. Let's work to win the hearts and minds of especially the communities that live around our forests and water bodies. Just last month, the Commission again inaugurated a multi-stakeholder committee tasked to develop a forest protection strategy, which is a critical document which we find lacking in our current forest management toolkit. I'd like to emphasize that effective forest conservation and sustainable management depends on long-term strategic planning and deliberate and coordinated actions. Sasembia ya na panimfo akasa busia etese kwaye wo akira hu se bomu yu wuwura mu pe na bon se dua bia wani sibere no sasem ne dia ho ampara busia te sampa na so kwaye na da ho ne de sese wo akira hu se bomu wu bua be wura mu no ha wo modi makasa se dan frat ena da honom CEO edema forestry commission adwumako Owura Hill Brown wono ena kasa ye enti afi Tree for Life dwumadie no ye ya dawuruma na odo hu ahyem na bibia etumi akoso ensem training na opon checheku ena to som ye toa ensem ne so akopie mu ewo ensem foforo emu na Oswafo a wono ana hwe enkronkuma amamuosuo ene ahensem ene gidie somfeko nyina so ewo man Ghana mu eye onunyafo Ahmed Ibrahim na wodani achem ewo sikani takrade na wono na wokasa no wache se mayor ye wo sikani takrade eye Frederick Fentinius Feidu wose papa no wo ma number ba kokora na efi ye adokro sikani takrade important ho nyina no yemfa sa so bo nyina no emfa mo mayor sanse mayor wo ye adwuma anka ye nhunu se efi edokro epotamosa ye ka nyina ye waka wonse ne de akwa regional minister so wose ma ye mfa ngu regional minister so na wonim ho hwe ade no sika ne ba enye minister botom ne begu eba begu district assembly common fund ehon so eye municipal
anaasɛ metropolitan koraa enti ɛba mayor awada hɔ no wɔn na sɛ sika nyinaa no ɛbɛhyɛ ne nsa na sɛ sika ne ba na wɔmfa nyɛ adwuma sika ne ba na wɔmfa nyɛ adwuma na misappropriation of funds nyɛ sim sɛ ekimpe na akɔyɛ asɛm kɛseɛ paa ɛno nti wɔn deɛ wɔka ebra wɔte sim mu ɔtakora de wɔn hu sɛ ne ɛhɔteɛ fi secondary ya wurawura mu kɔ ɔtakora de efie kuma ne mpɔtam hɔ nyinaa na wɔhwɛ ne yɛkɔ so hɔ no deɛ yɛmfa so bɔ nyinaa mɔ mayor. To be specific, in secondary Takradi, in fact, when I came here, I wasn't happy. But the plastics prophecy is not a prophecy. When empiricists are giving you forecast, you must take it very serious. Why should we get more plastic in 2015 than more fish? The plastic we are seeing around are the plastics that will find their way in the sea. So after this letter, Regional Minister May, I'll come back again. I don't want to conclude that so far it is the dirtiest metropolis I've entered. And it is not your fault because the money is not given to you as a regional minister. The money is given to the Metropolitan Chief Executive, and that's the mayor of Secondary Takradi. So the way Takradi is saying, he must be held responsible. But you must supervise him. From your house, I was greeted with plastics. When I was entering, greeted with plastics. Everywhere, greeted with fish. So when they are saying there will be more plastic than fish, you should not be thinking that it will be thank God we are done with our clerical, our office work. We local government chieftaincy and religious affairs. Also for Wadano, Udimian for Ahmed Ibrahim and what you say. Mayor, yeah, water credit if you come out secondary in Potamono. One on the Yamfa a fee, yeah, a memory of Mohonano, Yamfa so one mono. Abusia ya twa samno aso ewansamfu from na yakoye nim na yenyen mse na watwe ba konim no empanimfo ya wanom ewa bibremo wa mu de dwumade bi ehye so am na yatu ni din 4th Interparliamentary Conference ye no eye Africa nti no Africa Charter onom asem wamu fi South Africa wanom eba ye ebegina wanom eman no anemu wopani anu otua wano eye Owura Zandel Majozi wochiremu se ensem bia wanom ede ahyehye de yefra no African Charter Family Sovereignty and Values no wamo no ne de ene wamo amamra constitution ya South Africa ho wamo ede bo man ho branda ne babranti wanom ntimi nsan ti wamo etwe wamo ho afri African Charter Family and Sovereignty and Values no wamo atwe wamo ho afri mu wanom chiremu se wo hwe ensem a yetintim ewo sa enkrata no emu a ye kire se Africa fo nyina obi anfa ne nsanhya se a wamo South Africa fo se wamo sebio wamo so wamo nimnyansa wamo kosuku kakra wamo adwuma bobe kakra wamo no obi ntimi mekekere wamo nsa engu wamo achi metwa fufuo kontromo ase tienie embefa wamo achi fa mehye wamo num no wamo ba wamo num gemene ya atwi won enti no wano ntimi ensan esanse de ewom se ekwan a yefa so edinkita hodie ewompem oba ne bema de no wamo so mu enye yi Openi Zandel Majozi Okasai. Understand where we are now and the explanation that you have given further, then I want to state that in good faith as South Africa would like to reserve our rights in not adopting the charter because it contradicts the Constitution of South Africa, especially in Chapter 2, and also it does not align with the regional and international laws that we believe in. So we would like to reserve our rights not to adopt. Mame Zandile Majoji wano ena ekasa yeyi enti no oyeba ene yade na to so yi enti ni nsem a woka ye nyina eyetiawa wo kiremu se wo mama mra constitution ya wo mo de bo South Africa ho ebra no ensem ampanimfo atintim ewo African Charter on Family Sovereignty and Values no ene wo mo de no ensakora wo mo gitwuma enye ye enti no wo mo nim sade ye se ye ba ne ma be ma de be ma enhie mu de ne ye de atomu no wamo de amso wamo mpeu wamo mpa ba ko ni bia enti no wamo atwe wamo ho afiri mu anopa ya da ne akiri e de aso na na kojo jesi company limited ekoba sempremo na da woro man yete ba bie hwe beda bia me kan ho se de nsuo totoyi ebi a ba bia wo si udan de dan keye na nsuo na to ama agu dan na se kakra ma se dan na se nyina werewere wan to ne ma papa wo
inferior product and how they see near mano would see nine me ba chore contractor na ode near mano and nine share and on edi we you we do sika kwa nanso achia ne mu ye es na bebu nyina na na kojeje si complain limited wo ho wo so bebo apa won so afa na obesi wudie na enkoye me hu yanka ekoba simpre mo be ma wo ho tumirika kona kwaje adanse ne papa nyina bi na afa kosi uni afa kosi udan no na bibia enkoboko emfa emma wo me pa chotie eba no na doa plywood building wires ne cement iron rods roofing sheet ni nyina bi ebi wo ho kona kwachi bi na enkoye emfa emma wo o asoya ni bebre e wo my Ghana mu je numbers no 0204 355 040 0204 355 040 na oni ye akasa yankwo anso ene be mo afutuo odansie ho niam nyina mu na afei odi otonso a edi aguka mu edi akoja ofree ekoba simpre mo be ma ye no 21st clinic the sciatica commandant the sciatica preceptors the sciatica originator yeah na san ye the sciatica researchers no ye ne ya hwe obi gina ba bi kaso wo sciatica hwe ne mienu san se yi aponje so ma agenda sedura ya hwe ne jonso hwe se ne ono anu ogina ho no sciatica ne bi aye no ene wo de ti wo so ba betu sciatica ase e de ama wo no me ba cho e ma ne medwojo wo ya de emfa mawo furniture e wo 21st clinic na fe ye mo apa e nkra bata ne doso enkran tema kasoa kumasi sunya techima nkranza takurade gosu brekum oboase ne ahodo bebre je numbers no na frey 0540 311311 0540311311 na oni ye emonkomo na fe bia ye nkrabata ne ben wu bia no tumirika bra na wo yade no ye ntu ase emfa emma Leicester Ghana Limited e de Yas toothpaste and the brush de aba ansa na abesi abonten so ubesi montre so no akwa udwuma so nyina no ye atwiri wo sen hwina na pa ne anwumre na emom ne ade atwiri wo sen ye ade ho hia pa Yas toothpaste and the brush and na make am for the amao your total care ho your hair ba ho and your whitening nso ho eye mabusua bia obi atimi de twiri ne se na akoye pa de amao enya na ewo shops ahodo nyina mu wo pedodo na watu aton the numbers no 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390 338 na oni yen abo enkomo entinimu emojamu ukidni hu na aba hawo mepacho arthritis wo so da bia na obo eyo ya asthma wabo wo san sama wa oba bu nsa ye de wada ne calendar ohome ya na okasa na nka boni de akire odi ye ne ye osa ye funkuru wona ase tatai wanima honhon wanima pejepeja enya noa eye 2074 eno ho asem na make akire we tumirika bomodin na bowura pharmacy ne heba shop bia mu na kope 2074 T74 no kope bito nanom na ebebo apa emoja na A2 masa ana wodi no kura kwa hepatitis B and C ni bia na aba oso liver problem bia ana prostate enlargement mepacho se kro na ato ho amekro no enwoda mepacho uhia 2074 ebetimi abo esanso immune booster eno nti wononom ne nyina no na e boost immune system na bibia timi akonkan 2074 no eye dudo ya tetede no ne nananom nom ye ma wo munyini kire ye no eno ne ye de abrawo ye de acd asoma ye ne sensuo eno nti wonom a wonte se anwunu bia e wa achi se ne ye wonom nsuo bomode pe bito enye mapemfo ba ho makora no fo na koda wonya mfinhia dum ye no obi aka bia dum bia eye yie mesrawo pharmacy ne heba shop nyina mu enye na opedodo atuaton okanshi drugging ho enye na eguo se chapo ena kuma senso Ashtown Kolina Keba e ho so nye na komodi na kopo bito na emo pa 0246 073 498 0246 073 498 ana ne homa no a wo a wo pedodo ada wo penchiri bia no wo betimi afre na onso yajewo na bibia etimi aye fine wo mada romanti maya ni botata mi ensape e ba sisia no kwasem ema aketiapa afi de nsem no ekwa kowie ewo amonone abusia johnny o Facebook ne so na be ha de ma mesisi a we America ene Iran fo ene wo mo tutu bombo je wo mo ho sa no na enrada anwumere no a ye wo na US military wo mo di video bi beto mountain so na we no se na ya no mo kiro so unclassified no enu bia we no hwe abaka se bia watwa mfoni awie na ye se me hwe ne saman no aha saa bi na be hu no nanso wo mo se eye
Iran for one more site ni bi and one more to missiles e de egu osano na we nyina na ebuza say obi a ye kwa work up ayi nyame adom a ye wada ya ye opening ceremony na ya kire first match ye de agina mu dendenden e na amaye mo ho sei e na America for so we latest test crowd we do am test we am ne ma bi keke nti anya yi bia e na Iran for so munya na America for de sa wamo mfa mra anya mra wamo muhe en wamo ye no yi na ba ye no na ye ne US Central Command no ye ne omni ko no bi na we kura de wamo so we one way drone attack we kura de wamo nya hwe na Strait of Hormuz no a amanfo bi age ata wani ase na enyu wamo dia wamo aircross maritime traffic ho no eno no wamo peso wamo jai sa de no kra eno na sesi amene o ka say Tehran wamo si US strike no a flagrant violation of the ceasefire agreement wamo ko na obi a nyina akọ ceasefire agreement mo ko ya na ma sha say to bomb eno no wamo gusu no wamo ka say sa ballistic missiles ya US for wamo 2 US Air Force base for na etoye ewo Kuwait and US Navy and facilities ewo Bahrain wo mu nyina agigi bia amaze say Iran's rip wo mu news agency ba kokra na report ho say sam fafra mu ho no Kuwait for no US base na Kuwait no na wo mo yes ade no eno nti wo mo ka de atoso say sabre ya wo mo de hu videos nyina be wo mo nka hwe so wo mo be kwa World Cup Wama yedin sabre ya ye boy ho akwa work up asafo kan tanka mo wama di commentary ebebre ye nyina na wama toto bomb nyina nso no US for ama Iran for supporters no wama nyina wama eba nyina wama momo visa wama ba so Ghana for de wama mo be tempe obi a wama ni wama okun wama to bomb gu wama so no supporters eba nyina ya ma mo visa Ghana for mo de mo yi knockout okura mo nim ye ma mo ten na we yes she dey na me eno na amanfo say we dey nka be ya nka won enkanzo mu nyina visa na mfa ma Ghana fo na Ghana fo mfa ma hwe World Cup no say Iran fo qualify for World Cup won so kwabo America hobi eno na amanfo say na yesini awie ye be hunu chale we so na ye gina na na pa no nsia kase no ye de nyina asie ensam a ye de be som wo no na do so pa na poso bie ene say Kratsa every NDC chinye amanyokuo no akachia ba emefa miamia engen na openi okasa de ma wonom ononyafo Felix Kwachofosu ono na akachi ne ba ya ebesi ye ema orua Godwin Akugan ya wono oye Deputy National Communication Officer wono osanye ewo ekuanim wo mo kire mu se news ye ne nam se wo mo ba ye reshuffle no enukura bi anim Ghana fo mote a momo bon chenchem enfan shadas bi mon bongara atekora ento baby na konfano cha ban ya sabia doctor for wo mo so mo cause strike se ba kwasi bedu doctor ya wo mo so mo twena sensen na otwe mienu no wo mo mpene so ayafo a akopie mu wo ho so mo kwa akogya ehwe efiri nura wo ma yes stranded wo mo ka kira ban se abanya rof no Siwo Adima Forestry Commission no Ora Hugh Brown wakase chire mu toto sra Ghana fo nyina se Forestry Commission no meye kwa ebretu wano mo akachi awom wo no bese 20% na womo edeboa economy no enti nuadua afi bia ya na panifo mi adua no afi yebedua odun ya yebedua obi afa nhunhyem ni enua memo man no efi ya minister kunde ene takrade efi kuma number 9 edi kompotam ho nyina no osofo a wono na hwe nkronkuma amamosuo ene ahensem ene osom nyina so o man Ghana mu Ibrahim Ahmed wasi yamfa sa asogbo ni nyina emfa momeyo na ye ono a South Africa fo ase de omompe de na wo mompe aduane a wo mo metro mame mu chia ho no wanu mu echiri enti wo mo ka kire mpanifo a wo mo kwahia ye bibremu amanya ye fra wanu charter African Charter on Family Sovereignty and Values no one mu share of 4th Interparliamentary Conference na se no ensem bia wo mo de hye sa African Charter on Family Values and Sovereignty no one mo so mo enye esan se ekwan a oba ene bema efa so di hu nkita ho a ewo mu no wamo no omo constitution no ene omo entimi enhyi yisa ewo wo mu kronim to omo atwe wo mu ho afiri sa enema nim ena US ni Iran so sabre ya ka ba sa na ya ze nenumpe na ya kwa World Cup wo mo to bombo ma no wo mo ho sa ne wo mo to knockout no na eno na manfo se we nyina mu kra no ma sa ma Iran fo nyina visa wo bre kwa Ghana fo kra wo ma wo mo tempe we so ena ye gina na ya de kase no nia ekoba je sese mpre mo be ma
wo so asene ma ye de ebre wo no na 21st clinic the theatrical commandant wono so bo chidom na fe Leicester Company Limited e ma ye brush ene bro so papa ma ye de twi yesen 2974 374 hori moja ne ntini nyina mu ma ye ebe ma wo no ye de nyina esi ye kasaye e wo sompa 106.5 FM enkran ha sabre ye na ate yanka wo sompa 93.1 e wo kumase Adamfopa radio e wo France ahenkro pare no ye live ho sompa 101.1 watakwa 103.3 watakwa de 106.1 watachima 98.9 sompa sonyano no 90.7 ye sompa nkranza 101.3 sompa doma wono so je ye doma ho na doma FM 100.7 wono so je ye kanashia ban radio kanashia nkran ha ya wono so afakase ibopeten ahema mu kingdom 106.1 ewo mankasim wono so afakase ibopeten ya obia etie bie Facebook no eye sompa 106.5 FM Accra na YouTube ni ye sompa FM live www.sompa9.com so semi dodo na agu ha wo betime akwakenkan bie enuanom ayaje bre badefo ya ye fa nsuo mbe kan kase ni nyina de ma wona na asafo kantanka de ye ko Facebook ne so no edi amemeje so eye wodoma nkoma chia me obrempon na kwaku ampoma eni menu aba abena bedu ade